umfundisi noma umfundisi nabazalwane bonke. Abazalwane bakhe abangazwakile bake bambona uthe ngikhonze ngibekile. Amen. Ngoba nami ngilapha ngoba ngivunyelwe bengavumanga abazalwane. Amen. Angeke ngisaya ukuthi abazalwane ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi sasindisiwe. Amen. Ziningi izinto ezenzekela endleleni, inde indlela yokukholo, kodwa ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi usagcinile isandla somusa semile ezweni lakhe. Amen. Uthena-ke la ekhaya namhlanje sizokhuluma ngokubaluleka noma ngokuba semqoka kokuhlabelela endlini kaNkulunkulu noma enkonzweni noma ebandleni. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Ngicela ukuthi abazalwane ukuze isikhathi singasishiyi, ngicela ukuthi siqale sifunde incwadi yokuqala yaseKorinte. Sizolokhu simane sihlabelela abazalwane. Ngicela ukuthi sibe prepared for that. Ngicela ukuthi kodwa sivule incwadi yaseKorinte yokuqala chapter 14. Bese sifunda verse 26. Sigcine verse 20. Yes, verse 26 kuphela. Ngicela ukufunda ngiphethe i-translation ye-English la. Ngizofunda and then bese bakhona omunye osifundelayo. I'm sure isiSwati isiZulu asiqhelelanga kakhulu. Kulele ngiphethe abazalwane 1 Corinthians chapter 14 verse 26. Kule version engiphethe ngifundela kanje. What then shall we say, brothers? When you come together, everyone has a hymn or a word of instruction, a revelation, a tongue, or an interpretation. All of these must be done for the strengthening of the church. Amen. Let us pray the Lord in the name of Jesus. Mama, Siswati. Lomunye afundise, lomunye ethule sembulo, lomunye akhulume ngetilimi, lomunye atihumushe. Konke kwenteleni ukuthi kwakheke libandla. Amen. Bese sebenza ukunembazabana. Ekuqaleni nje sisazokhuluma ngendaba yokubaluleka, the importance of music in the church or the role of music in the church. Enhlizweni yami kufikela ukuthi siqale sifundela amazwi kakhulu engiwalandelele laphayana ileyo musho wokugcina othi kule translation yami othi all of these must be done for the strengthening of the church. Elesizulu lithi konke makwenzelwe ukwakhiwa kwebandla. Amen. In other words, bazalwane kusho ukuthi uma ngabe sihlangana endlini kaNkulunkulu, konke esikuhlanganelayo noma esikwenzayo sikwenzela injongo yethu iyodwa ukuthi lakhiwe ibandla likaNkulunkulu. Amen. Amen. Uma lakhiwa ibandla likaNkulunkulu, uNkulunkulu uthola udumo. Amen. So kusho ukuthi konke sikwenzela for the glory of God. Konke sikwenzela ukunika uNkulunkulu udumo. Ngoba nguye uNkulunkulu othi kufanele sakhiwe. So into nento esiyenzayo njengoba lapha sifundile kule verse esifundayo ukuthi omunye uba nehubo, omunye uba nesifundiso, omunye uba nalokhuyana njengokubeka ukaNkulunkulu enhlizweni yakhe. Kodwa kukho konke lokho kwenziwayo kwenzelwa ukuze ibandla lakhiwe,
mase lakhekile ibandla spiritually uNkulunkulu uthola udumo. Hallelujah. Kusho ukuthi ke bazalwane njengoba sikhuluma ngendaba music, the importance of music in the church. Uma ngabe la kukhulunywa ukuthi omunye unehubo, already there is mention of music uma ngabe sihlangene ngithi bazalwane. So kusho ukuthi even lokho kuhlabelela kwethu kufanele si-understand ukuthi sihlabelela ukuze sinikezele uNkulunkulu udumo. Amen. Ngamanye amazwi, uma ngabe siza endlini yokukhonza noma uma ngabe sihlangene njengabazalwane la sihlangene khona, asihlanganele only for uku-entertainana. Amen. Uma sihlangene la sihlangene khona sizokhonza uNkulunkulu, we haven't come to be entertained endlini kaNkulunkulu. Amen. Entertainment ayikho right. Music also it forms part of the entertainment. Ungaya noma ikuphi la kuhlangenwe khona abantu be-entertainwa, ngeke kungahlali ungabikho music. Music is the first thing. Uma ngabe kuzohlanganwa noma ngabe yini noma ngabe abezepolitiki noma ngabe yini, but kufanele kucatshangwe kuqala ukuthi there must be music, because music entertains people. Hallelujah. Kodwa uma ngabe sifika endlini kaNkulunkulu, we do music, but we don't do music for entertainment. Isizathu salokho, one, it's because uma sifika endlini kaNkulunkulu, ila khona esisuke sifika siqhamuka ezindaweni ezahlukene emakhaya ethu ahlukahlukene. Siqhamuka nama problems ethu ahlukahlukene. Nezinto inkinga zethu ama challenges esihlangane nawo ekuhambeni, it can be during the day emsebenzini kuphi, but uma sesiza endlini kaNkulunkulu ila khona esi-expecta ukuthi uma ngabe sifikile size ebukhoneni bakhe uNkulunkulu. Amen. So that is why ngithi uma size endlini kaNkulunkulu, we haven't come to be entertained. Ngoba size la esifuna ukuzoba ne-encounter khona noNkulunkulu. Yes, uNkulunkulu uhlala kithi ngabanye ngoba singabazalwane, siyakholwa, siyathandaza. Kodwa that fellowship yabazalwane inenye into eyenzayo empilweni yethu siyayidinga. Kwesikhathi zikhona izinto engibhekana nazo ngingedwa. Sometimes noma ngithi ngiyathandaza ngizwe ukuthi kuyasinda, but uma ngifika ngizongena ngalomnyango, ngize endaweni la ngaziyo khona kuhlangene abantwana bakaNkulunkulu, ngizofika nami ngivuseleleke. Amen. Because ngizohlangana noNkulunkulu. Hallelujah. So yilapho ke futhi abantu beza khona endaweni kaNkulunkulu, yilapho khona abantu beza nabanye nje nomunye osindwayo oyiphathelwe izinkinga zakhe, but kufanele ukuthi mayifika endlini yokukhonza uNkulunkulu ezwe ukuthi ngifike endaweni eyehlukile nala ngisuka khona, because le ndawo enguyo inobuNkulunkulu. Amen. So that's why ngithi bazalwane ke noma sicula endlini kaNkulunkulu, kodwa yonke into esiyenzayo siyenzela for the glory of God, not only to be entertained. Amen. Ingakho kubalekile ukuthi uma sesifikile endlini kaNkulunkulu thina esibizelwe lenkonzo njengoba kukhona i-praise and worship team, nabazalwane bakhona to lead us, to usher us in the presence of God. They are not here to perform for us. Amen. Ingakho ke nabo kufanele bakwazi, bakunderstand ukuthi abezile ukuzoba la phambili ukuzohlala ebandleni ukuze kubukwe bona noma kudunyiswe bona noma kubatshazwe bona.
but they are here njengoba bebizwa as praise and worship leaders. They are here to lead the whole church, because abezile bona ukuzoperforma noma ukuzos-entertaina. Kodwa lento abayenzayo inkonzo, it's a high calling, because kusho ukuthi balapha ukuze balide this whole church, balilidele bangalideli kubo kodwa balidele kuNkulunkulu. Amen. Ukuze nobe ngene esindwa okumsindayo ephethwe okumphethe, kodwa bethi besalida laba behlabelela bengahlabeleli bodwa. Njengoba kuthiwa they are praise and worship leaders, they are leading us bazalwane. So besahlabelela besifaka sonke sihlabelela sonke, ku-end up ukuthi yonke lendlu iyagcwala ngobukhona bukaNkulunkulu. Amen. Because omnye nomnye naye uvule eyakhe inhliziyo, uhlabelela with understanding ukuthi ngisendlini kaNkulunkulu ngikhohliwe ngami ngoqobo lwami, but I'm giving God all the glory. Hallelujah. Ikhona ingoma ehlatshelelwa ethi, we lift him higher, higher, higher. When the praises go up, his glory comes down. We lift him higher, higher, higher. When the praises go up, his glory comes down. We lift him higher, higher, higher. When the praises go up, his glory comes down. And as kuhlatshelelwa kunyuswa indumiso isuka kuNkulunkulu, and then indlu yonke iyagcwala ngobukhona bukaNkulunkulu. And umuntu angakhona ukusensa engena eminyango ukuthi ngangena kwenye indawo ehlukile kunala ngisuka khona. Noma ngabe ubekade eyile mhlawumbe kwi-festival ethile la kuhlatshelelwa khona, but the house of the Lord, uma engena la kuhlangene khona abantwana bakaNkulunkulu, ikhona into ethile eshoyo ukuthi yazi ngifike kwenye indawo, because ukuhlabelela kuyamletha uNkulunkulu. Amen. Ngesikhathi thina siqala sivula imlomo yethu sihlabelela simphakamisa, then his glory comes down to us. Hallelujah. The presence of God comes down and izohlala kanye nathi, ibe kanye nathi, sizizwele uzwe ukuthi yazi ngikwenye indawo emnandi enobukhona bukaNkulunkulu. Amen. That is why also kubalekile ukuthi nabo abahlabelelayo kufanele bahlabelele with understanding. Kufanele futhi kuhlatshelelwe kahle. Music endlini kaNkulunkulu wenziwe kahle. Amen. Akusho ukuthi ngoba sisendlini kaNkulunkulu sifanele sihlabelele anyhow. Music belongs to God. Music wavela kuNkulunkulu. But now sekungazathi music is something nje eyavela ngabantu abathile, kube sengazathi masifike enkonzweni kufanele nje singayinaki indaba yomusic ukuthi yenzakala kanjani. Amen. Because uSathane uyazi ukuthi uma ngabe sihlabelela carelessly as abazalwane, singakwazi ukunaka silalele sinake ukuthi sihlabelela kanjani, uyazi ukuthi there's something that we are going to miss. Sizohlabelela khona sigxume sigide, but kukhona something khona la singakhona ukufika khona. Kodwa uma ngabe sifinyelele la ekuthenini khona
sazi ukuthi umusic ungokaNkulunkulu wavela kuNkulunkulu. And uNkulunkulu wawenza umusic ewenzela ukuthi uyise kuye indumiso kuphela. And uma ngabe wenziwe kahle umusic uhlangene. I mean ukuthi kuhlatshelelwe enkonzweni, kuhlatshelelwe ukuhlabela kwakhona ukuzwe kuhlangene kumnandi, kuhlangene instrument, kuhlangene nama voices, kuhlangene nabazalwane abahleli phansi, not only laba abalapha phambili bazalwane. Amen. Asingabi thina zibukeli ngoba ekwenziwayo lapha kudunyiswa uNkulunkulu. Hallelujah. And then uma ngabe sihlabelele umculo wethu uhlangene umnandi, ikhona into eyenzakalayo. Hallelujah. Ikhona into eyenzakalayo, uNkulunkulu naye ezozulwini uyajabula. Ubaba wami ongizalayo akasekho, sisakhula sasizithi sathi ngelanga sicula ekhaya, ngiyaxolisa bazalwane phansi. Sathi sicula ngelilanga nje ekhaya, sathi siyacula nje kwangahlanganeka nje kwabhimba-bhimbeka nje. Uyabona ukuthi abantu bayahlabela khona kodwa uyezwa nje, it's like nomunye udonsa ukubheka le, nomunye akuhlangene nje kamnandi. Wathi ubaba esilalele wathi, niyazini ukuthi uma ngabe nicula nibhimba, ngizwa amazakhe nje basho, wathi mamazathi niyazi ukuthi uma nihlabela nje banibhimba kusho ukuthi uNkulunkulu akekho lapho phakathi kwenu. Ahlala ke mlawo mazwi bazalwane. Amen. Hallelujah. Amen. So bazalwane, indaba yomusic indaba ebaluleke kakhulu kuNkulunkulu. And it's so unfortunate ukuthi music sekuthatheke ngazathi nje into yokuthi si entertainane sodwa, kwangazathi nasebandleni likaNkulunkulu sizele ukuzo entertain. And as a result iningi into esilahlekelayo kumusic ngenxa yalokho. Amen. So engizama ukufika ukho bazalwane ilento ukuthi sifanele njengebandla sithi mangabe singena inkonzo ingakavulwa nokuvulwa sisahlabelela sihleli phansi. Hallelujah. Sihlabela nomunye ehlabelela ngenhliziyo yakhe yonke azi ukuthi ngihlabelela phambi kaNkulunkulu, ngidumisa uNkulunkulu. Kufanele ukuhlabela kwethu kuhlangane kumlethe uNkulunkulu abe khona phakathi kwethu. Hayi ngoba esuke engekho bazalwane, uNkulunkulu uhlala kithi, uphila kithi njengabazalwane. Hallelujah. Kodwa futhi we understand ukuthi miningi imimoya eminye ekhona ephambanayo esilwa nayo, emelene nokuthi simkhonze uNkulunkulu sisebukhoneni bakhe. Usathana uyajabula nje mangabe singenile safike nje sagcina icala. Ngisho kanjalo. Gcina icala ukuthi yebo sifike enkonzweni sihlabelile phela siwacule lawo macule besivumelene ngawo. And then what? In other words, bazalwane kusho ukuthi kufanele nathi sizihluphe thina esikuyi praise and worship team kanye nathi ibandla lonke. Sizihluphe ukuthi ukuhlabelela it's not just ukuthi sihlabelelile samemeza siwashila amazwi. Akupheleli lapho bazalwane. Kufanele sikwazi ukuyibamba lento ukuthi ukuhlabelela kwethu akukwazi ukuthi nomunye umuntu mhlawumbe obedlula ethi ezukuthi waze wahlatshelelwa la. Amen. Naye into encane ukhona omunye uSibaru wami washo lamazwi ngisho lento bazalwane yokuhlabelela okuletha uNkulunkulu, ukuhlabelela okunomehluko. Amen. Wathi omunye uSibaru wami wayesonta nje engasindisiwe. Esonto lakhe la esonta kulo shothi wayese teamino kwi group ebizwa ngani Mododana, something like that. Shothi bayacula. Uthi kodwa ngayilanga ngathi ngibele istimela. Uthi kwakhona labantu abacula. Shothi kwakhona enye igroup yabazalwane yayishumayela istimeleni. So baqala bacula ke. Uthi ngathi ngihleli uthi ngiyabeza labantu bacula ingoma engiyazi. Nami ngiyayicula le ngoma ngiyayazi. Uthi kodwa ngahlala ngabalalela. Uthi kwa istimela sihamba isikhathi siyaqhubeka bayacula. Uthi kwafikela khona ngisho ngithi yazi ukuthinta abantu lapho nami ngiyacula futhi ngiyazazi ukuthi ngiyacula. Wathi kodwa
labantu laba ikhona